Alright, kita akan bermain Digimon Adventure lagi. Masuk ke episode Koromon Great Clash in Tokyo. Ayah, berarti kita udah sampai ke ini ya, apa? Ke real world. Cuman ini ya nggak bisa yang lain tuh. Nggak usah diganti. Gue grindingin aja susah anjir, sendiri doang. Udah biasa, awal-awal pasti nge-lag. Penyesuaian. Nge-lag terus, Cok. Oh enggak, udah nggak nge-lag, guys. Everywhere. 俺たち元の世界に戻ってきたのか？俺たちでも他のみんなは？ Demon in the orders. やっぱり間違 No いない。 doubt about it. We're near は my 俺の家の place. 近くだ。 We're back in 帰 Japan. ってきたんだ日本に。 This is your world, Teichi? きっとあの歪みに吸い込まれたからだ。衣に戻ったのもそのせいだよ。よかったね、タイチ。 This is great, Teichi. やった。 We did it, や we った did ね it. Ntar dulu guys, kita lihat-lihat dulu guys sih. Kemana kita guys ya? Ini ada 3 jalan nih. Ntar, apakah kita bisa ngeliat ini? Gak bisa. Taman bermain kah guys? Let's go home, gak bisa. Ini. Oh, mau ke situ. Koromon, これが俺の家だ。父さんや母さん元気だったかな？ Oke. Your place, huh? 俺が向こうの世界どれだけ経ったんだ？もしかしたら Maybe someone I've 全然知ら never ない met 別の人が出てき will たり open して。 the door. 大丈夫？ Are you okay? ごめんください。 Adeknya yang ini. 光。 Hikari Yagami. お兄ちゃん、帰ってたんだ。 You're back, Taichi. You're back, Oni-chan. コロモンも一緒な Bro の。 Koromon with you. Lah, dia tahu Koromon emang. お前、 You're not surprised to see him. Oh iya benar juga ya. Gua agak lupa deh cerita di sini kalau di anime ya. Iya, kok dia gak kaget ya ngeliat Koromon ya? Harusnya kan ini asing dia. どうして驚くの？だって It's just Koromon, right? はコロモンでしょ？ Where are mom and 父さ dad? んと母さんは？おばあちゃんの They left this morning to visit 嘘言って grandma. たでしょ？ Since she's sick and all, didn't they? ああ、 Ya, そうだった。 ya kamu benar. お兄ちゃん、本当はどこ行ってたの？ Oni-chan, kemana sebenarnya kamu pergi? Eh? Hah, katanya. もしかしてコロモンのいた世界？ Apa kamu pergi ke dunianya Koromon やっ katanya? ぱりみんなとキャンプ。 Jadi kamu nggak pergi ke tempat camping dengan teman-teman yang lain? それはそうだ。ヤマトたちもこっちに戻ってきてるかも。 Oh benar, mungkin semuanya juga kembali juga gitu katanya. Dicekin atu-atu. Sore there. Nggak ada. Orang dia doang yang balik. Is Yamato there? Nggak ada, Yamato tuh tinggal sama bapaknya doang guys. Kan ibu sama bapaknya udah cerai. まだ向こうにいるのか？ Adanya ngikut ibunya, Yamato ngikut bapaknya gitu. Jadinya nggak ada yang angkat, bapaknya gawe. Cuman nggak ada yang kembali katanya. Apa mereka masih di sisi lain katanya. Ini adalah berita terbaru di siang hari katanya. Untuk Agustus tanggal 1. Daily report. Abnormal weather. Oh iya, terjadi cuaca yang nggak normal katanya. There has still been no rain in Southeast Asia. Nggak ada. Jadi ceritanya mungkin ini ya, di Southeast Asia sono, di Asia Tenggara tuh lagi ini kayaknya lagi
Harusnya musim hujan gitu kayaknya ya. Cuma di sini kering, sama aja kayak beneran nyata anjir. Kemarin kan musim kering mulu ya, musim panas mulu, sekarang hujan mulu. Tai ciluk. あ、これはメラモン。 Ah, gue inget nih. 中東では記録的な大雨による洪水、北米大陸は雪 Begini, Middle East have causing flooding. Amerika Utara ditutupi dengan salju. Nah, Amerika Utara itu gersang guys, panas gitulah. Kayak Argentina gitu-gitu. Kalau lu suka nonton film kayak Pablo Escobar gitu-gitu kan, kayak daerahnya kan gersang gitu ya, Brazil gitu-gitu ya. Brazil bukan Amerika enggak sih? Bukan. Pokoknya kayak mirip-mirip gitu dah cuacanya. Nah, ini dia diselimuti sama salju. シードラモンに Aneh. 雪だるもん。 Nah, faktanya di sini tuh cuman ini doang, cuman kayak anak terpilih doang yang bisa ngelihat Digimon itu yang mempengaruhi cuaca ternyata. デジモンたちの世界の歪みが Ternyata terjadi distortion antara dua dunia, guys. Makanya kacau cuacanya di dunia nyata. Nah, anak-anak terpilih ini, si Taichi ini bisa ngelihat. あいつらが見えるのか？ Nah, nih si Hikari bisa ngelihat. ずっと前からよ。だって見えるって言っても Wah, ini udah mulai ada kecurigaan nih. お兄ちゃんあれさあ太一 Oh iya, si Koshiro nih. 面 Kenapa dia? 太一さ今どこに Nah, faktanya lagi di dunia digital nih, anak-anak yang lain masih pada di dunia digital, guys. Jadi mereka tuh pada nyari Taichi. うちだよ。元の世界に戻ったんだ。 Oh, 子供も一緒だよ。 jadi tuh ternyata ada perbedaan waktu antara dunia nyata sama dunia digital. Jadi lebih cepat di sono. Jadi mungkin satu hari di dunia nyata bisa berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan mungkin おい小四郎。 di dunia よく聞こえ digital. ない。戻ってこない小四郎。何が起こってるんだ。太一なあ子供。 Makanya kalau lu nggak いい ngerti のかな。 ini apa? Ini ceritanya 太一 sama banget kayak yang di animenya, nonton dah. そうだよ。 Tapi kalau di gamenya ya seperti biasa tambahin gimmick-gimmick kayak side missionnya atau ceritanya agak dibedain dikit gitu. Tapi nggak beda jauh banget, ねえ hampir mirip banget, 何 legit lah. お兄ちゃん戻らなくていいよね We can stay here right now, right? 二人ともずっとここにいて Nih gua nggak ngerti ya, adenya nih jatuhnya indigo atau enggak ya? なあ子供。うちにいればもう戦ったりしなくていい。 You want it to fight? ご飯だってお菓子だって好きな時に食べられる。太一夏休みなんだよ。今は夏休みなんだ。まだ海にも行ってないし、花火大会にだって宿題だって Oh やんな iya き ya, ゃ。ini kan juga kan ibaratnya hari yang sama ini ya, hari yang sama seperti Taichi pas pergi ke ini, ke perkemahan di awal-awal game tuh. 太一デジバイスをどうするのこいつのせいで俺は向こうへ行ったんだ。 Who cares about it being a holy device and all that? Nih Taichi udah mulai ini dibutakan oleh kenikmatan guys, udah bisa balik sendiri. あれはティラノモン。 Nah iya nih, distorsinya udah sampai ke rumahnya si Taichi. 僕も行く待って 光、 You お前は stay うちにいろ。 Sini belum ketahuan ya si Hikari tuh. Lah hilang. 消えた。 Ilmu ゲ game. モゲモン。 Nah ini kayak nge-glitch gitu kali ya. Ada hilang gitu. 太一戻
Koromon mau balik lagi nih ke dunia digital, mau bareng-bareng sama temen-temennya. Ya iyalah, ini bukan dunia lu bro. デジモンはこの世界 In に this 生きてい world, けないんだ。 tuh Digimon gak bisa hidup di sini katanya. 僕は Di デジモ dunia ン ini, だから。 gue Digimon, tapi gue adalah seekor Digimon. Gue nggak bisa tinggal di sini katanya. 子供 Don't say things like なんで that, そんなこと Koromon. 言うんだ Don't よ say you're 戻る leaving. なんて言うなよ。お兄ちゃん。 Ya, nih bocah bebal juga. Pengen ikut-ikut aja. 光来るなって言っただろ Not to come. でも Temo, デジ hey, look over there. Lah, オーガム oh iya, settingannya belum gue rubah guys. Abis gue grindingin si Agumon. 一人で戦うないつも一緒にやってきたじゃないか Taichi 子供 berubah. Copyright. Oh enggak, udah habis. Let's go. Wih, jadi game. Mau nyoba jadi ini gak? Bisa berubah kan? Bisa dong. Pukul aja kali guys ya. Wah, tebel sialan. Counter kali bos. Tuh, gue pakai mega heal buat branding soalnya. Counter kali. Nah, random out. Counter lagi. Dit, anger juga counter iya. Buset, boros banget. Counter bos. Gonna die dah abis ini. You're gonna die bro. Dapatkah sesuatu? Dapat counter lagi atau anger lagi lah. Shock attack. やったアグモン Balik deh, mau balik dia. 大地光バイバイ。 Anjir, suara gue mah lucu banget ya. Kayak bocah bengal gitu loh. アグモン待って俺も Oh, dia ngikut juga nih. 光必ず戻るやっぱあいつには We're 俺が gonna ついてない just と have to go with him. Anjay, ini keren loh. 風 Cutscene-nya keren 直 tau. おすよ兄ちゃん。 Anjay. Ini juga cutscene-nya ada di ini, ada di animenya. Anjay. Hikari. No, Hikari. Nih, balik lagi di tempat kita ngalahin Etemon. あ 本当によか Was った。 this really the right things to do? また必ず We'll 戻 be る sure よ to return 俺たちがや once るべきこ we've とをやった done な what we have to. Bener kan? Selesaikan apa yang sudah lu mulai.